Lepo pozdravljeni, sem Mojca in namen današnjega posnetka je, da vam razkažemo čudovito dvostanovanjsko hišo, ki se nahaja na res odlični lokaciji Morje pri Framu. Hiša ima skupne bruto velikosti 245 kvadratnih metrov in se nahaja na parceli kar 2328 kvadratnih metrov. Gre za samostojno dvostanovanjsko hišo, v pritličju najdemo dvosobno stanovanje in v nadstropju trisobno stanovanje. Obe stanovanji sta ločena celota. V primeru, da vas je nepremičnina prepričala, vas vabim, da me čim prej pokličete, da vam uredim ogled in nakup. Se vidimo na ogledu.